Aranlıkta çöphanesi. Dikkat edin. İşte çekil başlıyor. Durun oğlum. بس روجا جايلونو ما بري يو بن عردي دي بخستوي حسابنا خلاص ناكي يو ديجي بري موي بيجايلون افاد سير روجا فكيف يعني من رمضان يعمل فوكولون بس هو ديورونا نا اوفا ونا شي همي ترجيب جايلونه اي والله مقدوري ام ملاتك پریشانین ملاتك ونهين جايلان ما في رجال رمضان بمبارك بلا هم بده خاطر في رجال رمضان بمبارك برای من هات سحور خود بین سحور بازار بی بازار جی تدیار حساسیه هر کس رجا بازار استراحت بینه اوی هل نمیشه هاتیه تک تک عرض عیال مد خوده رابیه جايلان سر ما قد کریه نه پرس کریه نه پرسیار کریه هول ما کریه بیشی جی خدا جايلان هوا چینو کم حق جايلان خود دیم بره من جی هر تشت خود دیم جبر چه علمت که و نبریم واقعیت یا بین دانم به حوشی مدهن بنتش که پا وجته ده عرض و عیال من محبوب ما اگه مدر خواه گرد هم چوین مالا خواده ما هم زانی که در وچه میکنه و اف قوتین هنه جی نمش که نان دینه من ایجار ها جنینی بلا باش واتش تا بزانم یه باهای میلیارد یه باهای 2 میلیارد هنه باهای 5 میلیارد پانی رکری و دولا واده محبوبی ما هم نگو نهیم و حلمت که ام رجایش هر کسی کن ما بپرسن امجی وطن تا شفا درانین ما هم نه وطن تا شفی مملکتی و 3 روزه اند محل هم مقدور جايلانه فکر هم روزین رمضان زاروگ مهیرن ما هم همین نگونهین افزنگنه نگونهن افزاروگنه نگونهن به قلیم و به بوزدلاوی بهتش کی نکایا شامیش ببد وی مملکتی ده بلا ساعت وی ملتی نبنج در و بلا ساعت وی مل هر کس کت مولا و دبد تازونی همیجی گناهی بلا خواه بلاش ما ور بکن بلا جايلان ماجش ما ربینن هی افتلن جايلان ما نقاتون دی شفت زورگ من اتوره ده کفن سقاقا قوی نگناه ها روزینی رمضان گونه ما دچه شورالی ما ورجاش قایم بیده کم اشوی دکم یه ادکی دست وده بلال حلقه خواه پرسه اف سلوب که هگی yönetmiş دکن بلال yönetime خواه در بکوم 8. sınıfa giden bir öğrenciyim. 2 gündür çalışamıyoruz. Derslerime çalışamıyorum. 2 gündür karanlıktır. Her yer karanlıktır. Hiçbir şey görmüyorum. Bu nedenle yazılarımı da okuyamıyorum. Bu elektriği yapmalarını istiyorum. Çünkü ben LGS'ye çalışan bir öğrenciyim. Ben liseye girmek için çalıştığım için çok fazla çalışmam lazım. 12 gün kalmış sınava. Bu kısa sürede bir şeyler yapmak istiyorum. Ama bu elektrik yüzünden bir şeyler yapamıyorum. Buna büyük bir yetkilinin bu şeye bir müdahale etmesini istiyorum.